Tinapalabas, makumikom da Victor kan Criselda, ngagsagsagana para iti umadanin akal laysada. Ngem nadlaw ti balasang, akas la apurado unay ti baro amang ikalay sa kenkwana. Iti sabali abangir, napan ni Chona iti ospital, ket nagpa-check up. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela ana paulwan. Si iti barukon. Napanan nga tata Victor kan Criselda. Nasapa ka no adin naggas na ni Criselda iti balayda. Napiyapay na kiti ito. Padasik to mamag nga ibaga kay Chona. Ngayon ka magpasyar. Sapay la kuma. Takayat na. Wow! Nagpintas at talaga dito yung restaurant. Nagdalos ken nalawa pa'y. Agyaman at lumagusto ang mahal. Dito ito ti pakaangayan ti resepsyon ta. Uwan amang ano nanginaunay mahal. Saan ka madanagan? Tagayim ko takin ko kwa iti dito restaurant. Dakkal tinikat na adiskwento. Iso asan una ay nangina. Uwan kunam nga exclusive to lang kada tayo dito yung restaurant. Uwan, ngem tay ko nakon. Di ka madanagan mahal. Kanasaya at tigayim ko nga akin ko kwa iti dito eh. Sige. Sika nga ron ti makam mo, mahal. Uwan, awan pagdanagan. Addan ti budget na ti ay tayo rito eh. Sige, mangantan. Ket mabaawan yung dagiti in order ko. Uwan, mahal. Nagimas to in order mo, mahal. Victor! Oh. Apa yung nagsardin ka amangan, mahal? Anya tinikitan? Ni Chona, adamat dito eh. Anya? Sa dino tayo na? Dachay, mahal. Uwin kagpaiso. Kitain natin. Tiga ba't tinakay turungan dagiti mata na? Apay nga ta? Uno. Inram-raman nakakadimatan aginora. Sige. Victor? May sakanton nga ma. Tasikati ama. Din inawag kita. Ipapas mo na iti ti Criselda Anobian. Takadagiti sumarsaro ng altaw. Siyak doon ti katuam. Aging katong palpiak. Agawan ka kini Criselda. Tadyak kayat. Abastardo ti pasngay kong anak ko. Naskan ng itakder mo ti dayaw ko. Apay nga ta. Adi matlaangan sumangpet ni Chona. Naimasan nan sa una yun, tinakitungtong iti kunkuna na agayim na. Oh. Ni Dominic, isumananda ito yung mauawag. Hello, Dominic, iho. Ada ka din ni Chona, Andi? San pa'y nga roda si Mangpet, iho. Iso nga uraya kita. Awawagag ti cellphone na. Ngam di matagring. Ora siya. Itay pa'y nga awagak. Ngam,
Ay kunamon, saan nga agring ti cellphone na? Apay nga ta. At saka mo, amangan no inranta na nga inidap ti cellphone na. Wano, nalobat. Pudno nga ta agayom na tinapanan na. Ha? Oh, Dominic, pagdodo am ka diti na ibaga kanyak ni Chon. Amangan no, delim-libad na kada kayo. Ano ko mati ilimad na? Amangan no, ta sa bali, a boyfriend na. Oh no. Ha, sana sa lawasaw ti anak ko. No agayat, may salaan iho. Kasi kaday ta. Gapo, iti panangaklon na iti ayat mo. Victor, saanan ako dyan ni Chona dagiti sangsangwan na ataraon. Gaputa, datalatan tikit kitaan na. Isardeng mo kami na nakitkitain. Tapno sumardeng met na mangkit-kita ka data. No daduma, sikat pa kay turungan dagiti mata na. Pinasayaat. Talikod tapno saan mo na makita. Jak kayat. Tama nga no may dito'y ayan takot dangran na. Maaramid na nga ta, timang dangran ken ka, mahal. Anya ti amom no maaramid na. Takagurguran at matunayan ni Chona. Ha? Ay, kitayam. Timak na rin. Rimuaran. Saanan anangan? Pinanawan na latan dagiti taraon nga inorder na. Saan mo nga isurot ti panagkitam ken kuana? Amangan mo agsublipay. No apay kat ngamin. At umuknot sa dilangit tigura na kanyag. E dinto ta, awan mat amok ama ko na unay abasol ko kan kuana. No, amumla ka ma. Nga ti panagayat mo kanyak tinagbasulam iti gayam mo. Victor, apay anay mayang kamatan. Ikaw Adala malakip ko, mahal. Oray kat nalpas tamatan anangan. Agawid tamatan, mahal. Ay, naawan ti ganas ko, amangan. Isasan kon aginaraw dagiti inorder ko itayatarawon. Pag matitirik na ka nakakita ka dakwata. Nakasamsam iti panaging inisam da. Masuro mo na kini Victor. Kasla na igagagara itay. Kasla kaya't nakapagluksangan. Makapungtot ka nakakita katakwata. Nang runa idindandan na unay ti bagina kat di magkat ka ni Criselda. Katay jay ba't apapagi? Kunam na no. Ada mata na dimandan kat. Ay kaya't namatan jar aramida ni Victor. Saan nga nanay di kastaki na ragsakta? Saan ka nga sigurado, Criselda? No ti pagarupam? Katsi ka. Ti agikot ka ni Victoria tiag nanayon. Nagpitot ka. Kaputa uray anyat mapasama kita. Agawagan ka. Ti lalaki ay ayatan. Kaputa da sungsumpatan na kanyak. Isu ti ama. Ti inawak. Oh, iha. Kapay nga itakalaan na sumangpet.
Naimasumimat nga minan ti nagsarsarita iti imbaga kada kayo agayam ko. Agawin ako man itay nga dimtang pa'y dagiti daduma agagayam eh. Iso aday jay na ibayagak matan. May itay bigat ni Dominic. Adakan ko mapangawisan na ken ka. Sa itay lipas pangal daw. Mahawag. Damdamagan na no si mangpet kan. Ngam bagak asan pa ay. O, mat dahil jay alalaki, mami. Overacting. Day tatipag ko na nga ay ayatin na ka ni Dominic. Iswa, kaya't na nagkasar kayo. Ay na, mami. Dagulit ko nakmanan. Uray agan anos, jakpay kayat ti makiasawa. Nga mahapay ngamin, iha. Wano, podno ka di, tinaibaga na kanyak. Anya matinaybaga na kada kayo. Amangan ka no. At tasabali alalaki, anang yawatam itiyayat mo. Iswa, nalamiis, ti panakilangan mo kan kuana. Aniya? Pudno ka di ti atap ni Dominic ken ka, iha. Ay, mami. Saan na pudno dayta? Makadlawsan di salbag na itay. Apay nga rod, akaslasaan mat a boyfriend titratum kan kuana. Dinto ta, inaklon mo matan, ti ayat na. Nadlaw ko itay kinit, Jonah. Tinalaos nga imon na idinakita panagkuyog kan kinasweet mi kinikrisilda ngay ayatek. Sorry, Jonah. Imsan asikat ipit-pitik to'y pusok. Maklaat kan tulangan. Inton madamag mo nga agasawa kamin kinikrisilda. Ha? Kasilpon ko. Adaw mawawag. Sino nga taray tayo? Ni Jonah. Niya nga tatibagan. Hello? Jonah? Victor, inrantam ka di? Apasakitan nak? Itay nakita kayo kini Criselda at restaurant? Ha? Ni? Saan, Jonah? Pero nakas dyan itinarawid mo. Grabe ka. Ingagaran ti di magkat ti hosto kini Criselda. Kinalabay mo pa eh. Nagpinpin na rin kayo. Gaputa kaya't kulayan nga ipakita kin ka. Nga ni Criselda ti talaga nga ayatek. Siya kung ti ayatamita, Victor. Lipate mo ni Criselda. Anya? Saan ko amaramid day tato na? Ni Criselda ti ayatek ket saan kunto at alikodan na kitikarikin ko na. Para makita, Victor. Ano tikarit mo sa wine? Adan na pasama ka data. Kadyak ipaluposa ni Criselda ti ikalaysam. Anya? Kaya't mo man wano saan. Itakder mo ti dayaw ko. Ni Dominic ti mangitakter ton iti daya mo. Ta iso tinobyo mo. Saan ka kadi ang mabain kini Dominic? Aramidem nga iso ti para tangkop iti naramid mo kanyak. Nagari laeng ti sulisog idi kadata. Iso ang napasamak ti saan kumaarumbeng. Victor, ay ayatan ka. Ang saan ka ngay ayatan? Ni Criselda ti kayat ko nga sawahin. Ulitak, siya ti rumbang ngay kasar mo. Gapot adan na pasamak ka data. Andiya? Ilukan ni Dominic. Iso dyan nagsardeng iti patog. Andy! Andy! Ah, Adak mo na.
Siguro ka awan mo't nga tanti na panan Jonah. Talaga ngawan, iho. Aday, ti unag. Oh, Jonah? Iha. Umay ka. Sika timang sango ka ni Dominic. Sige, iho. Agsarsarita kayo. Tamapanak man, ije kusina. Uwa nanti. May kagayam dito balay, di kalman? Wan, nga saan ka anadanon? O kanya, kumusta ka? Mayat ka din trik nam? Wan, napukawan ti madi amariklik na kidi kalman. No kasta, mabaling nagpasyat ha? Amo ko tira midak. Sige. Agyaman nak, sweetheart. Sweetheart na rumpang. Wan, kayat ko magpasyerta, Dominic. Mabit lang, ha? Agdigo sa klang bit. O sige, urahin ka. Kasto higayam tirik na tinandanin may kasara. Nakaragrag sa kang unay. Takaduak ton iti amin akan ito. Di ay ayat unay alalaki. Adaw may. Asino day ta? Siyak, mahal. Ni Victor. Mabitlaan. Umayakon. Naimbagal daw mo, mahal. Inagkamanan ti pingping ko. Di na ka di, pastriket. Sige, sumrek ka mahal. Nalipatak pa ikit din timang pastrekan ka. Gapo iti panangagak mo kanyak. Agbalin ka matgayam ama naglilipat. Numagkang ka. Naklaatak lang, iti naramid mo. Ay, wan gayam. Anya ti bagam? Mabanta ko man kasarita ti padi amang kasar ka data. Anya? Wan ang nagtulagan tamat ngayon ton lawas na langan ti papanta. Nasasayato itan. Tapno malatan ti kontrakta ket agkalay sa tantumiten. Anya? Kaya't mo asawan. Santan nga orayon tinagtutulagan tayo kada tatang a petsa ti kasarta? Saan ko man mahal? No maalat ti marriage kontrakta. Agkasartan to na dagos. Wan ang Saan ka nga reklamo, mahal? Kaya't ko nga mabalin. Maisap-sapalatan ti kasarta. Victor. Apay akas lagumanat ka unay nga agkasarta. Adda ka di kabutang mo? Isu adi mo pa yan orayan tinagtutulagan tayo apet sa ti kasarta? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasabak. Papagayam, di uliwayan na binggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.